Ahanta mignonnet penonsement compte, c'est une assemblée var balibreiz evel bebzul. Nous on ket penons ea antra gagnor, mais gagnons ne ya kerefal. Petra zon gestelo. On a matrez oken, emam bepré de pourmen et trovardrouillou puermel, a krigi arium, on a baden isio et lisio, guerriadenik et merven puermel. Oh, pegen bar e goud evidenem reteri. Guir na dozvo. Voilà. Darsko le kasim a c'hant hirio em gav em stuchanti gant Vincent Chavouchan, skoler ya wank. A pedenemeus me un den anven madamant, Cornat, bro ploermel, marplich, Paul Molac, a kinigario diom, diou ganawen, assemblés gant estrolat furze. Hagement diustu o vonda kavout Mathilde André, skolerezia wank, mirdi en ekomirdi a zo just a drin a he, vicher un tomik digustum i deus bet ar o geru der skol, diom ta assemblés da bourmen par balibreiz. Salut, dites Mathilde, penons mankon. Mon arma. Mon arama. Ja. Lake de meuzem gavdit en l'air souezus a war, en ekomirdi a he Elisio. En avezou da rez a l'air? Ja, an avezou daran, deux de mab tergouech dija. Ja. So de penta bengan al lerman. Ze plij kalz a l'air d'ar vugale. Ja, kalz. Bon. Irio out skolerez diouiezek Mathilde et ploermel. Ja. Met ur vicheral teus bet, ur vu e al. Ja. Pesor mi chert pa. Ada ozerez evit d'ar Palenou Moguer et Ja. Paris, et Mobilier National. Petra ar vicherze. Alors, vicherement, a zo bervardro a Palenou Moguer, a zo palezio ar stat. Ja. A la rede Palais en Élysée, Assemblée nationale, Sénat, Canidi, derriou mossé. Hag red e vodeamb adober an Toulou pe dipoultrena peptra a lakat aneo evit ma ave fait lufrus peptra. Mais var ar plas neuze, pe neuze ere tena A wechou var ar plas, Ja. met ar pervion en atelier. en atelier. Ja. Neuze ere dispega pe tena ar Ja, palenou moger. andraze neke grit ganeomp, skipai spécial a zo evit ober drae, Ja. hag dekaset oa bet ar palenou voger en atelier, hag red e oa deomp lakat aneo var ar stern, Ja. hag gant glouan, seiz, pe kotons, adober aneo, evit ma vea al labour diwelus. Peler ou devez stumet evit andraze? Et Mobilier National, pegurez eus ur stumadur spécial evit labourat e barz ar Mobilier National. Petra blije dit er vicherze? An danveziou, dija. Andraze zo gret gant an daouarn hag en un doare soutiltre a plijustre e oa ober gant ar seiz, a liviou, tout andraze oa bet dedenustre. Hag ie an istor. Ya pe ar palenou se a zo koz. A tout andraze a zo koz kenan, bet palen moger en deus un istor spécial, tout andraze a zo ep e bar. Ya setu. Ja. Met un debenak deus bechon em estra chanj bue, pe chanj micher, pe non Ja. etre menet an trao. O rortoz e oa an ur babik. Setu Ah, verak meus divizet mont kuit eus Paris. Ya. Distri e Saint-Nazaire da genta var l'air amañ. Ya. Evit chanj buez. Alors garnet oa bet ma mop. Ront em boa da zeski brezonek. Ja. Endro. Pegur desket em boa pa oan bihan gun meuzad. Ya. Tremenet moa pa chelour, brezonek. Met bon. Mais ne oant ket gwez da gojial. Hag ne oant ket gwez da druskas. neuze. Se dewa adeski neuze. Ja, at deski. Neuze da genta meus kroget gant skol ober, ni a gomz e brezonek, traouseur ze. Ya. En ul leral, e oan o sonjal pensert Michel Ja, ober ja. vraiment. Hag meus di babet ober tremen a renskrivadur evit behan skolerez, a skolerez diouiezek. Pegur em boarant an daou. Ya. Setu. Ar brezonek hag ar skol. Ja, ne moa ket rant d'ober skolerez epken. Skolerez diouiezek. A meus krogeter stumadur gant skol en emzao e santer vlan. Ah setu. A setu, a KEAV ie. Evel just.
À partir des Waigissé. Ja, moi ça. Gwenole l'arvol et neus labouret kalz var an duiezege, c'est mon moment d'agila war pez a respond, pa ve goulenet outan, et pez ar stad emañ ar skolio duiezek. Déjà, on nous a ça parce qu'on prenet, puis on nous a kaji enter qu'on là, à ce qu'on prenet. Bezo rumage ou à conséquence, bezo ouspen ugen mil bugel so bar zakhlasu. Mais mon ara en drontra, digas ara berntra a helen duizek dar vugorale. Mais memestra zo tachez-nous zo davelat. Da square, normalement et vank scolerien. Bezo neus da stuma scolerien. Andra la zo ue, bezo kalzig a vugorale scolvan, mais pa hier varzu ar scolgenta, ar scolach a lycée, bezo de betor dut bezo tout le bras, da vedium kao da preder var andra. A bezo andral, a zo a boez vidon, et nek ket peguir ve desket brezoneger skol, teuer d'aver ar yezer, et teuer d'aver ar brezoneger da vue d'ar roude. Mathilde, stagat eus merzet an draze a feur ma gresk ar vugale e kuitaont ar skolio duiezek. Ah oui, so, ja, gwelet meus an drae. Bez eus muur a vugale eskolvan, me get eskol kantaderez. Met an abego a zo disinveltre vez ar vugale. Ya. Ah oui, so, vez kudenou gant dilojadenou traouserdze. Ya. Hag ie kudenou gant ar program pegur ankenet tre eo an dud. Hag aon ou deus rag ar programmou, rag eve fe kolet o vugale, ablamour d'ar vrezonek e matematikou hag e galek. Met nek e gwir. Nek e gwir, nin ket kolet. Nin ket kolet. Daoust hag a ez desach ar vugale er skolio duiezek amañ e plouermel. Ja, ez tre eo. Pegur ez eus ur skipai un ezek trodrodin a zo dreist fiskal. Hag a zo chiko a ranon gant tout al liveou a zo berzmerlas. Pet live a zo ganit. Pemp. Pem live. CP, Séminon Sudao. Séminon Semdao. C'est tout. Waouh. Ja. Labour start. Labour start, met laouen hag an kalzadut trodrodin. Neus e monara. Hag ober a rand brezonek dre roarioù. Gant plijadur. Hag traoù-bihan evit lakat ar vuez ar vugale laouen or. Laouen or. Neus e monara. Tremen ar amad. Ya. Mais daoust hag a e gwez ar vugale da gomz brezonek en diave eus ar chlas. An draze, nous on ket memeus bugel, gouzout a ran, plach, a zo dibar. Hag a zo gwez da gozial brezonek erger peguir. E za da gomz brezonek, met e za da gomz galawek ie. Fami galawek e, neus e komz ar galawek brezonek, a galek, vel just. Sais-tu. Kariezek. Ya, kude nebet. Bon, mat kenan. Komzet evo deus a raktresou a gazez da ben gant ar skol ar blamant peger ez eus kalz traoù war ar stern. Ya. Met bremañ ez eomp deus ur mirdi denal da eul lio an denez a gontodiom ur mare kri deus istor ar vo. Pev ar ugen loaso e sant machel e oenem gannet tu da eneb ar zoudarded a lamant na zalc'he ar vro, lod a zo marvet. E 1906 a deugen ebe savet ur men koun evit enori a rea oa marvet e stroezek sant machel. Un tammig pelloc'h e lec'h ma oa be c'hoarvezet an emgant e obe savet mirdi a rezistans e breiz. Gred ebe da neve, pen da ben e pad ugen miz a digoret en dron e dovil an varn ugen. Ur vouger poltriji a zigor an diskouezadek. Potred a maouezet o ton eus an nol lodennou er gevredigez. A nol an ezo deus roet o bue evit stour ma eneb an naziet. O pourmen e trepasio ar mirdi e kompren er perog. Ur vech kollet ar brezel e 1902 e o deuet davez a dichouz an vus ar vue entakaj ouez France a oa dalchet gant an alamanet. Ar boued a oa taillet, ne oa ket ar gwir davant mez eus noz, an dud a oa fuzuliet agele a gazioù. Gouarnamant vichy a oa aketustre o c'hober tout pez vie goulenet gant an alamanet. Ar maréchal Pétain a oa ur vargoden laket az evit reiñ luf broadel our d'ur politikerez faskour. Gwaldolioù a oa bedozet gant a rezistans a daleg 1902. Edin var grest a daleg 1903 a deugen, ur vech ma oa be framet gwelloc'h ar roedadou rezistantet. Stroezek sant machel a oa be krouet e c'hwevrer ar bloavese. Gant tu deus ar vro, evit degemer ar mou larget gant kirinij, trodro da difeurm la nouet. Noz vez ar bem a vizeven 1905 a deugen e tegouez arz lammerien e la nouet. Var ar memeustro, eve goulenet digant a nol rezistantet FFI er morbihan mont duz e ive. E nol eo tos dat 3000 den a zo bodet e stroezek sant machel. A bepnoz e tremen kirinij a uz evit largat d'afar, sezo an operation
Dingson, met dans driver a vizeven eo dijoloet ar stroezek. Tagaran a la manet a bret da vintin, a pardou dara anem gant aed an de, a beptueus ar stroezek var 2 kilometre a dan de. Tamm mette muior mu a zoudardet a lamant da gemer perz, strakal a ar fuzulioù tarza a ra an obuzioù. Men ne ket po chup ken dec'hel gant anem gant, e pad an noz e a chapkuit a rezistantet. E nol ne vo bet kollet nemet un tregont den bennak ganto. Kalz muior gant an alamanet. Buan eo deuet da vea un arwez ar pez a zo c'hoarvezet e stroezek sant machel, dreistol er morbihan. Neus ket cheñchet ar brezel des an eun an evel just. Met evit ar vech kenta e bet diskouezet e oatu taga, gloaza, a gouanad an alamanet, hag e c'helle bez a gret kemense gant tud ar bobl. Emañ bepre de komirdi lizio zal ciné an tolman. Mathilde, sagat eus betro davon da virdi sant vachel gant da skolidi. Passoaz pe guirinti a oank evit ar poent. Un tammig ri a oank. Ya. Bon, force penaos teus ur bern raktrisou gant ar vugale humblement, da gentat eus c'hoant ober skolermez, hag emaout o vont ober skolermez, perag ar menose. Pe gwir e oa be kiniget an draze gant kerent a zo berzh ar chlas. Ar vamman a zo en ur gevredigez hag a zo an vet passeur de nature a zo e pleurmel. Hag kiniget o i deus deom d'ober an draze hag meus kavet e oa ur menoz mat a komzet moa gant marren labourerien hag int a oa adu internet tre gant ar menozman. Neuze yelo an ol ermez. Ya. An ol dever skolermez. Petra dal fe gurione ober skolermez. Skolermez a zo dija mont kuit eus ar skol, balle, betek ur c'hoad pe ur prat. Dizole yeller, da skwer deski gerioù, ober galek, matematikoù, brezonek evel just, deski kanaouenno, Ya. ober arzouker ie ermez, en un doare al, Andraze a zo prezustre evit ar vugale, evit ar hiar, evit behan emren hag mat, behan emblud. Beha en o bleut. Ya, behan emblud. Ar vech kenta e dit ober an draze. Ya. Stumet out bet un tammig? Ya, war lene gant an deskadurestat, bet on bet stumet. Hag ar vugale a zo haket tu sor? Ya, dam so e jom o deus da fival. Hag Andraze ne ket posub e varz ar chlas, hag e jom zo da fival evit deski. Ya. Ja, Andraze zo pouezus, deski a fival. Hag evit deski riez evel ar brezonek, e jom zo da fival. Non ket em bleud gant a tout an tolioù hag ar kradorioù Ah, ya, bar setu. ma chlas. Neuze un dravad evit ar skolerien. Ya, Hag ouz penze e kasit aben ur raktresal sevel ari ur Fab Lab. Petra yon rae? alors ne savant ket aner, prestet e deomp gant kanopé hag a zo an deskadurestat ie. Ya. Mécanique zo, neuze ur voulerez 3D, ur siège en tournée, Arduino, le didrorez laser. Hag emañ po vont d'ober an klask, evel an ingeniour, gant ar skolidi, evit gouzout peseurt ezomou zo e skolvam. Da skwer. P classe Ulysse, P classe IME, pe gurez eus ur classe IME ie e Jules Verne. Neuze emañ po vont da glask Petra ar helfe behan pouezus evit ar chlas al. Evit esad ar vuet ar vugale. Ya, Mat kenan, hag laouen brazin morvad kaout raktresou evel-se vid ar bloaz. ya, eskemou gant ar skolvamp, ad kavout al ler o oa pa oa bihan. Ya, setu. Bar ler klask un drad a groui, on reze vo mat dal sanj. Mat kenan. Ba kalon dit Mathilde hag ken ur vechal, emi chans. Tregaz deoc'h. Setu diostu neuze loden ar zonerez gant telo. A setume e gwern porc'houet tel kichel plouermel hag ad kavet emeuz un outrou an vet mat amañ Hervro, an outrou Kornat, Paul Molac. Penaos m'en kont, Paul? Bah, elle devant. Ya, mon ara. Damzo, j'ai enlevé mat ar gumunnement l'er memom gwern, pur peus betro da labourat pat blovechou amañ. Ja, pe pat plovechou, pegur e oan me ar skolach a zo e pichen ae. E pat muor da ouvlo war nugen an ar benag mose. Vel kelener istor geo. Kelener istor geo, ya. Matre. Tezo be adilenet e mis gwere, evel Kornat bro pleuermel, gant un dissor UL spontus ou spen pem dregant a triugen,
Endrogenta, Andraze oa zo c'hartos kaout un disor kenuel. Ne oa ket en drogenta. Ne oa ket Endrogenta. Ah ya. Ja. Ba, dieze gouzout men gouzout ar mat, bon, klask a ran ober malabour ar gol la posub, quoi. Ya. Hag kavout traoù ie hag a zo a den ouz ar vroman, evel an duer ave disinet pe an lojament hag traoù mosse hag ben an fin a lak diez amantchoù gant dud, quoi. Ya. Laborat vitu d'arvro, quoi. Hein. Bah, da petra a serviche politikerez ma de vichike divid un drai. Eh ben juste. A te zo genidik deus pleurmel, un ganedou de pleurmel. Lardin, ta, Paul, perag out be desachet buan a war gant sevenadur arvro. Pour un yaouan kawalar déjà on bet da ovelet a regoz mosse evit da stum traoù aden deus dansou a kanaweno ar vro pa oan c'hwezeg vloar. A petram deus desachet ar c'hangout pur beo a real sur war ou chez la Rock pe trawal. Ya, lo da oan tammig souezet ovelet hanon mont da velet a regoz mosse, met ma zonjet ben ar fin e oa ar zevenadur a oan tammig dibar ma, e breiz dre vraz, hag e oa ret din ober an dra bennak evit an avezout, déjà, gouzout pe tra e oa, hag deum sonj ie troskas ar zevenadur se. Bon, alors nous on ket moi zonjet an traoù mosse quoi. Mais petra e be a breizat ben ar fin man e vicheket o kana hag o tansal quoi. La plus desket ar brezonek. Ouspenze goude ya moi deske brezonek. Ar galawek ie. Ben ya peogwir gant tud ar vro moi komzet ganto hag moi desket ar galawek un tammig mosse quoi. Ya. Hag penaos eve gant tud ar vro, penaos eve santé d'an rae difen ar yez. Neus tagan e tud ar vro, tud bro permel a zo tud hag a zo desachet hag youl evit ar brezonek. Pas kemenze evit lavaro d'ar verionne, met evit an dan vrasa aneo un dra pouzus e mem stra. Ya. Peogwir a reze a zo breizat ben ar fin, hag pe vefe ar brezonek, pe ar galoek ben ar fin dedenet dint mem stra gant sevenadur ar vro. Bon, ne ket evit deskiariez evel just, met hag deski gwern da skwer, bon, se zo nano breton, porcaro e kichen, beignon, kampegnek, a tout, bon, tout an onoio se force penons a zo brezonek. Ya. Hag an dud a zo desachet mem stra vit gouzout, quoi. Ah, daoue force penaos daoue displeget an dud, puis gant eve ket displeget an rae ar skol, la skwer. Ya, hag d'un chant ne ket evit un drae e voton evit unan bennak. Met ne ket ur skoi ken ebeut. Ya. Hag ouzpet an rae, peus ur strolat fez noz, an vet feurze, hag mon diosu da gelao, strolat Paul Molac an vet feurze, gant un neuliad ride c'hoac'hamzer. La ceinture à lison, elle est à 10 cordons, la ceinture à lison, elle est à 10 cordons. La ceinture à lison, elle est à 10 cordons, la ceinture à lison, elle est à 10 cordons, elle est à 10 cordons comme les autres. La point de prison comme les autres, non. Elle est à 10 cordons comme les autres. La point de prison comme les autres, non. La ceinture à lison, elle est à 2 cordons, la ceinture à lison, elle est à 2 cordons. La ceinture à lison, elle est à 2 cordons, la ceinture à lison, elle est à 2 cordons, elle est à 2 cordons comme les autres. La point de prison comme les autres, non. Elle est à 2 cordons comme les autres, la point de prison comme les autres. Chambrier, lève-toi de les chambres, lève-toi de les. Lève-toi du lit, chambrier, lève-toi de les. Prends ta chopine, va-t'en nous servir à boire et tu seras notre copine. Prends ta chopine, va-t'en nous servir à boire, tu seras notre copine. Tirez du vin, je ne tire point, tirez du vin, je ne tire point. Tirez du vin, je ne tire point, tirez du vin, je ne tire point. Je sais chambarière, si notre bête arrivera, m'y pendait pour maîtresse. Je sais chambarière, si notre bête arrivera, m'y pendait pour maîtresse. Au même instant, le maître arrive, au même instant, le maître arrive. Au même instant, le maître arrive, au même instant, le maître arrive. Derrière la porte, il a pris le manche à balai pour bâtonner Charlotte. Derrière la porte, a pris le manche à balai pour bâtonner Charlotte. Maître, pourquoi m'y battez-vous? Maître, pourquoi m'y battez-vous? Pourquoi m'y battez-vous? Maître, pourquoi m'y battez-vous? Si j'ai fait faute, monsieur, c'est votre bon vin qui en est la cause. Si j'ai fait faute, monsieur, c'est votre bon vin qui en est la cause. Chambelier, t'en as donc un but, chambelier, t'en as donc un but. T'en as donc un but, chambelier, t'en as donc un but. Comme à l'ordinaire, à mon petit déjeuner, 14 ou 15 verres. Comme à l'ordinaire, à mon petit déjeuner, 14 ou 15 verres. Et à mon souper tout autant, et à mon souper tout autant. Et à mon souper tout autant, et à mon souper tout autant. Et à mon dîner 30,
monsieur, c'est votre bon vin qui m'a rendu contente. Arrondinet 30, monsieur, c'est votre bon vin qui m'a rendu contente. C'est un picheur de pierre revenant d'Amérique, revenant d'Amérique. C'est un piqueur de pierre revenant d'Amérique, revenant d'Amérique. Revenant d'Amérique, faisant son tour de France, cherchant à travailler, vivant sur l'espérance. Revenant d'Amérique, faisant son tour de France, cherchant à travailler, vivant sur l'espérance. Dans son chemin rencontre trois jeunes jolies filles, trois jeunes jolies filles. Dans son chemin rencontre trois jeunes jolies filles, trois jeunes jolies filles. La plus jeune lui a dit, toi qui es piqueur de pierre, soulève-moi blanc, je compte, trouve à la carrière. La plus jeune lui a dit, toi qui es piqueur de pierre, soulève mon blanc jupon, tu fais dans la carrière. Tes pierres n'a pas manqué, blanc jupon à lever, blanc jupon à lever. Tes pierres n'a pas manqué, blanc jupon à lever, blanc jupon à lever. Blanc jupon à lever, ainsi qu'un chemise fine, l'esprit à travailler sur la pierre la plus fine. Blanc jupon à lever, ainsi que la chemise fine, il se mit à travailler sur la pierre la plus fine. Au bout de quelque temps, grand mal de tête apprend, grand mal de tête apprend. Au bout de quelque temps, un grand mal de tête l'apprend, un grand mal de tête l'apprend. Grand mal de tête l'apprend, ainsi que le mal de ventre, fallut le médecin pour calmer sa souffrance. Grand mal de tête l'apprend, ainsi que le mal de ventre, fallait le médecin pour calmer sa souffrance. C'est un picheur de pierre qui est venu dans mon lit, qui a couché dans mon lit. C'est un piqueur de pierre qui est venu dans mon lit, qui a couché dans mon lit. A couché dans mon lit, a trouvé ma fontaine. Grand buisson n'écoute plus, c'est moi la plus en peine. A couché dans mon lit, a trouvé ma fontaine. Grand buisson n'y coule plus, c'est moi La plus en peine. Et oh, vive l'amour, c'est le plaisir de la jeunesse. Et oh, vive l'amour, ça ne peut pas durer toujours. Et oh, vive l'amour, c'est le plaisir de la jeunesse. Et oh, vive l'amour, ça ne peut pas durer toujours. Situé Momopoi Chila ou Arstrolat Furzé, bar chapelle Kosa Armorbion, chapelle San Stéphane, deux ans d'Ekvet Convet, à Gand Liva du Rue, deux ans Bemzekvet Convet. L'air brau, n'est-ce pas, Paul? L'air brautré. Ja. L'air d'Inta, Petra et Arstrolat, c'est Furzé. Arstrolat, ma crouette gant tudal et 1900 pemp pevarugen déjà. Déjà, Pelzo. Ja pelzo hag lodo doa divizet chumaza hag lodal zo 2 et 2016 hag a reze on pas semblait ça boué 2016. Ja. A Petra avait sonné de Gondor, nous et quand on est ok. Avec on est trop de zarvro, il y avait la ridée en noix clevet. C'est zo Dava de Bropler. Ah ja. Bro plermel davat, or bern dansou avec grit genon peso de plermel, Ja. mais avec grit troa lié à de sbrouinet da square pe gavoten pe plin zokin quoi. Ja. T'as dit qu'on est des Brisoniques à Gégalek. Mais quand elle est brésonnée à Galec, un nebeut de galoec qui est, puis moi clasquette furchette, moi clasquette nebeut et galoec. Ja. Ag Pler avait sonné de Gondor, bar fait sous nos arbres, et les ralliés. Il y a fait sous nos arbres de révasion. Ja. Un tomik spécial, mais sera comme de Ronat dans Arstrolat Fesnos. Penos et on déguémer. Il y a, mais de force fénonce, ma crogue de calzarog béa canat, des moisons jeux de force fénonce, des buées, des champs choqués mossés, et puis on de canat, quoi. Mais Kabou da Rezamzer, même sera da Garna, da la Bourrat. Un nebeut. Un nebeut. Bon, gouiré, des véquets gris plus stradenou et leis genom. Non. Ag gusket peus Gileten a Fesson, Paul. Peta et Gileten nevese. Gileton n'est qu'un neve, puis Gileton mot plermel, Ja. parce que tout de gant bagat plermel lié. A gant la queue brodere, ça ze benarfin de zmouchiriou me mamgoz. Ah ja, personnel d'Avad à Gileten. Ben ya, puis me mamgoz no mouchiriou brautré, wa gant des quichen malestrek, hag on a moi cavette et wa brau a taput traumossé à la cat vite disquès petra modarvro genta a pegen brau à la bourgret gant ar vreton net trois. Sais-tu, à juste voir pays da Betek Paris da Zifen les Zenou Arvro, i gusket Gileten ye. Ya, peguir. Moi gwelet ar pot a zeu deus Polynésia, Ja. gant e gilt hag e rochot gant bleugnoù, a moisonjot ben ar fin, oh bah, me a hel la 14 gileton deus arvro. Mais Drae Jean Chenrabenac vid Mourdagoms d'Iragondu de LC. Pas.
Papa. Tu Paris, ça zo content d'avoir d'avelet trop guichou mossé, à zo disanvel, hag roulen genin, petrae, de splerete, à me à zispegdeo, quoi. Si tu Paul, essaye tes gatriugen ou abeder sapré d'arbo d'amant et plermel, puis ou deux de présidente Valérie Giscard d'Estaing, de Guinic, Garta, Sévéna Durel, change peu dans d'arvoussé. Ya wank et wan, mais songe meus. C'est une usée Boestandiel. Gaulois, Romains, Francs, Celtes, Vikings se sont établis tour à tour sur notre sol. Notre culture commune est la fusion de leur culture. Acceptons que le même arbre conserve plusieurs racines. Les traditions et les cultures de la Bretagne ne sont pas simplement du folklore. Elles sont des manières de vivre, quelque chose de différent dans un monde qui se banalise et dont l'âme se vide. Les cultures sont le bien de tous. Elles n'appartiennent à aucun parti. Il y a un an, à Ploërmel, vous aviez, Monsieur le Président, proposé aux Bretons une charte culturelle. Cette charte, elle existe maintenant, elle a été élaborée, votée et conçue. Ce matin même, les ministres concernés l'ont signée. Cette charte, Monsieur le Président, est en premier lieu la reconnaissance officielle d'une identité culturelle bretonne tout à fait spécifique. Elle est également le garant que cette culture et ce patrimoine régional seront respectés et protégés. Mais à votre avis, l'objectif d'une charte est-il de conserver cette culture comme en un musée ou de permettre son épanouissement ? Pour ce qui est des termes, vous avez dit d'une identité, moi je dirais d'une personnalité culturelle bretonne. Il faut savoir d'ailleurs que cette personnalité est diverse en Bretagne puisqu'elle a des expressions différentes, vous le savez, même sur le plan linguistique d'ailleurs, dans les différentes parties de la Bretagne. Et le fait fondamental de cette charte, c'est de reconnaître non seulement l'existence de cette personnalité culturelle, mais encore l'utilité qu'il y a à ce que cette personnalité se maintienne et s'affirme. Si tu Paul Petra nous digas c'est d'avreiz ar Garta Sévéna Durel. Ben ar fin de me songe ur bazen ouspen e oa, peog an avezet Sévéna dur Breiz, a rok ne oa ket, ar stat a rai van ne oa ni trabe de Breiz pedost, hag noa krouet oustillou evel skoluel ar vro, evel un embregerez ie evit formi mécanikou hag e lomb implijout, hag ben ar fin de zakat Sévéna dur Breiz de vont va tu en dazon ben ar fin. Micherela d'antrao ie de zon. Micherela d'antrao a kavout mécanikou d'orareu al d'ober. Klevet ve Valérie Giscard d'Estaing, on la var ne oa ket de nit d'antelez e Breiz, mais de ur ber son elez. Petra sonjal de zon rai. Ar gwir e brochal a zo adra, pe gwir. Gouzout a rid mat, neus nebet ar bopl e brochal. Gouzout a reom ni, brochal a zo ar stad, gant poglou dizanvel, a poglou a zo gwest da veva meme stad, force penons. Met l'od a ravand da gompren neus nebet ar bopl. Ja. Pez neke gwir. Et Dauville un varnugen, Paul, ou laket brut varnout, puis ou voté da lezen molak. Tribla var l'air, Petra zonjal de za pezobé gret. A rokadenou zobet? Mais c'est à dépend de un renvoyou de un l'erriou péguir et où y a une mat force pénonce ma viché fisiette à l'esense d'arstad ne viché qui crée calzadra. Je tu pérac moi la cote et wared ober rac tressou sinet gand arstad med et viché à renvoyou p à astrologichou les relebars. Ja. Arpez zo c'hoavezet peogwir Jean Castex zo deud evit sina e oazon hag ben ar fin e momp o vont da lakat an drae e pleustr. A dagen tatout an diesa a oa kavout kelenérien evit lakat di rag ar vugale hag e momp o stuma kelenérien e leiz da skouer evit j'ai dit an trao e pem kelener varnugen a oa stumet Ja. bremañ evo antorkand hag an eus dioum de skan da lavar oude e momp o lakat oustillou er fac hag e lycéou evit ma vichistumet a reze. Ja. Ron-moi causial de zone noten, az oberoet d'ar stadral. Gant Fernand de Varenne, hag az obet o labourad etre Dauville Setek a Dauville Pevarnugen e noenu, du ar ben ar minorelechou, a reiera noten daou vardek d'ar stadral,
Evit armene horreichu. Petra sonjal eus an notense. Neke ken skozuse, ben ar fin red eviche lakate plostre grilou mabden e kaver ar minerelechu. Hag pas choum barz un ideologier ben ar fin a zo deus an dispark braz hag a zo un tammik ber hag evdin, ber peguer nim ket gwez an avezout ar poblou a zo hag ben ar fin ar bern poblou no deus ket stat ben ar fin hag a vev gant ar reral hag emon po sevel en Europa a viche mosse force penons. Chomar a labour de Verneuze et Paris. Alors Bern labour a choum c'hoaz med e yavarok. Ya. Bah, quel on dit juste savoir evit difen ar bretonnet et Paris, agar ad kavout goulwena et pleuarmel, et man yogon denez rond da gontadium un histoire souezus a war, c'est une euse yogon denez. O pourmen estrejou ploermael e c'hell er gwellou de nebeut delwennou. Ini an tad mataou da skwer un den a oa brudet an mangoude ar brezel. A leon gant diou askel, ar ouez ar ger, pe c'hoaz ini an tad lamne. Kud an ebet ganto. Kemense neke ken gwir gant delwen yan baldaou. On a e deus gred ur sacrereuse. Klevet zo bekomzouti bete keleier France daou. Un nouvel épisode dans l'affaire de la statue du pape Jean-Paul II à Ploërmel, dans le Morbihan. L'inauguration d'une gigantesque statue de Jean-Paul II en plein centre de Ploërmel n'en finit pas de faire polémique. Pen kent an afer a zo souezus a war. E daouvil c'hwer e tiviz un ar zo Russian, zourab tseretelli, mignon braz gant Poutine, profa un delwen da Bolanslin, mer Ploërmel da Choulse. Galed en defe profa un delwennik, tamm ebet, e brof a zo 16 metra d'anteru elder, a poeza ara meuradronen. Anslin zivz neuze, stalian delwennik er. Diostu e krog a reuz. Un nebet Ploërmelis a zav ur c'henstrollat, evit klem a eneb ar pez a velon evel un dagarden, a eneb lezen 1900 hag a zes parti ar stad hag an ilis. Oz a reon manifestadegou. Daoust da ze eo diskuliad an delwen var an ton braz e miskerzu. Adel e gaze, eo e lezu barn evo kaset an emgan e pat blavechou. Mon a razo ken beteg ar c'huzul stad. Divizou dara e daouvil seitek, neus ket ar gwir da la kat var un dachen foran, un oberen religiel sarvet goude 1900. Kinigara divonti ar groaz. Un diskoulmal a zo karvet, diblased e an delwen eus deugen metrad, beteg tachen skolach ar galon zakr, hag a zo perrenet gant eskopti gwenet. An destennig etran an delwen a lavar, no pezit ket daon. Tu ve fe beskriva, pe bez afer. À cette unis, staliet brau bremañ eti le hangar par Morgan, juste e kichen tigarkos Ploërmel, en manguechal e vete kempenet ar marc'hou du, a girioande e c'heller debri bouedlipous e va ur banne tranquillik pe ober a bepseurt prenadenou. Salut dit Vincent, penons mon compte. Salut Gwenna, Monara. Monara Agenit, Monara. Monara matre, trugare, on a vezou da rez alerman. Ya. Plus jusé. Sais-tu. Sais-tu. Et donc de meur avech, ya vid de eva ur banne pe ober hor prof benak. Ya, sais-tu, pe la bourra token. Sais-tu. Da an famil a zo tchavouchan. Sais-tu. Mais moi, je crois que de speler et te en aussi. Et ben donara de sbro Armenia, tad mazat koz ne mazat pu a Woshom et Armenia Kandblaso, Randvezzo. Hag ben rediet e obet da guita d'arvro, peut dur ne wake de gemerus ar vue, blam d'ar Gwenlaz. A studiet eus un tammik en histoire, ar pezo c'hoar vezet, lasket eus gouzou diror? Ya, Armenia zo ur vro vihan just e kichin Turkia a Georgia, hag d'ar poense Randvezzo, mazat pu a Woshom a lasket e obe famil ben var e l'air, hag peut dur e war vue Spontus kenan. Ya. Hag e debet da vro Grèce, evit ben kuzat e berzer vag, a penons tremen ar mor kreiz douar en un douare, mais en un douare direiz, quoi. Ya. Evit putat, quoi. Vid a chap? Sais-tu. Hag eruet e bet e Marsilia, ne bet si un vechou ar l'air. Hag tremenet e obet brochal, hag gred e obet ur paouez e Paris. Ya. Hag e Paris neus kavet labour, mais a d'ar poense oa ur bern bretonnet e Paris, labourat pe o vev. Ya. Hag just var l'air neus kavet tamm e groek da zon, a chomet e bet e Paris, quoi. Matre, daoust hag on avait ez mad ar vrose, a bel e juste.
Pascals, peut dire ne se mebet. Non, irio en days. C'est-tu. Mais trop de rodion, ben, bezeus un drap farsus da rousut again eo arménionet en no peget. Ya. M'avez échoué de Ian, I-A-N-P-Y-A-N, eo arménien en anno. Drerit. Drerit, ya. Neve trop de rodium, oneus ben Manoukian, Madénian, Aznavourian, Ivé. Ya. À Gevin ma en 9000, ben Lodénian signifie Armab, à Galodenal signifie Arborner, neve ma Barborner. Ah, matri. C'est-tu. Mat irio out scolaire. Ya. Et ploermel, er skol du yezek. Et même skol à Mathilde, on eus gwelet tuchantik. Gant arrivian, neuze? Ya, c'est-tu. Gant arrivian ar egren hag ar evraz, ar skol vant ma bez. Mais da rok bez a scolaire en eus betro d'ober ur stage e pro Finland. C'est-tu. Petra teus dijoloet duze? Eh ben, ya, bedon et Finlande, c'hwer bloasso dija. Ya. Hag vid un eskemiez pa oan el lycée. Hag tro meus bet devant bar skolioù, en ur skolach e Finlande. Hag ben, dwelet meus kalz a difor, et skolioù e bro Finlande a skolioù a main. Des square, ben, digouste en ol skolioù a ze. A rarboutin zo digoust, a rantin zo digoust, tout ar pez liamet gant ar skol zo digoust. Ar sport kiniget d'an abardé zo digoust ive. Petra digoust. Petra zo digoust, ya. Bon. A renteliou kiniget zo penons lieu cert kenan. Ah ya. Kiniget vez ar skolidi, ben... penons kegina, enfin kenteliou kegina, kenteliou gruyat, kenteliou artisaneres, a bep cert. Pe a dra a wenet vidamment neuze. C'est-tu. A rok kenderel gant ar goz, Vincent, e momon da gilaou de zio an dene, sa zo vont da gontadium, istor en orolach stérédoniel, stalier des ploermel amant. E ploermel e kaver e porsti kenbruriez an deskadurez kristen un orolach souezus hag a zes achtud aed ar bloaz. Un orolach astronomek eo. Ar mécaniquement a zo bet dijinet gant ar breur Bernardin. Gabriel Morin a oa e an o gwir. Kelen a raiar matematikou, ur pers pedagogel a zo gant an orolach astronomek. Da studiet de unan hag deus graet an orolach bazoae. Ivi de unan, evi de ar brother, amma, ivi studi a rog da war skol. E pat pembloa daleg mileiz gant an terkan en eus ar breur Bernardin gred ar jedadennou a goveliet a rojou ken dentan a lak da drei ar benvek. Chikouret e oa gant eskoulidi goude a c'hentelioù. Abo e ar bloavechou pev ar ugen eo diskouezet an orolach en diavez. Aze, c'hell gwelout an dekerier, a vuzul ur bern traoù disañvel. An eur e ploermel, an deiziater, medive kelc'h troioù al loar gant eol, a meur a dra al c'hoaz. A pep tra gant resistet mar plij. Kemense, a zo banmus a war, pa ouezer ne oa ket astronomour ar breur Bernardin, hag en eus desked e unan. Ouspenn d'an orolach en eus krouet ive ur vaketen eus koskoread an eol. Aze c'hoaz eo sebezus, pegen resis eo e jedadennou. An douar a un dro varnier c'hunan en un devez, a louar a tro an douar en ur miz, a memeus tra gant loarioù sadorn, reiz eo an doare modeus da dreit rodro d'ar blaneden. Hag evel just evit un orolach savet gant ur breur eus ploermel e son an angelus bepnoz. Hag emañ bremañ o pourmen er stal le hangar par Morgane. Lavardine, Vincent, gwelet teus an orolach se dija? Ya, Hervé, pedio, ouais. Kompren teus penaos e enro? Ya. Matre. Lavardine ta, penaos oa tremenet an distro skol? Eh ben, ma debet, ouais. Ma debet. Ar sizun vez zo be fiskal, ge de bugale fiskal a fesan. Ya. Pegur pevar blaso e oaz en ur skol un yezek? Ya, Petra zo c'hoar vet, perak teus bec'hoant chanch, eh ben, a deskiv rezonek. Buan meus kavet reziez, mankou da rae un dra. Un dra liamet gant ar yez.
a neué meus paouezet hag daou vlaso meus deske brezhoneg get ur stumadur, Ya. ur stumadur hir, e penarbed, Ya. a tromeus bet da be kaset endro e morbihan just var l'air, a set uperak. Sodon gant ar yez, desket meus Buantre. buantre, Ya. a neuze setu. Da stegan eus chanchet an draze an drabenag er VPM deziek. Eh ben, var MBS privés, non Pascal, peut dire, ben, vesket komzet brezhoneg tro drodin bar ma famille à toute. Mat. Mais em labour, bah, kalz, ya. Ar familio zo dedenet, ar skolidi ive, komzet ve brezhoneg ar skol, kanet vez ive, a la wenint da behan, enfin, da lavar un dra 10 invel de zareal, Ya. c'est zo fiscal. Keren d'ar vugale a gont souezhoneg? Ya. Ya lo da zo... Loden a vrasa. Deus a reviana bete kare vras. Da stegan mou de sonj ober skol ermez evel mon eus gwelet tu chantik gant Mathilde. Ya. Skol ermez ive. Ya, skol ermez ive evit ar An al bleamant. Ya, setu. Kroget vo, gwelet vo penoz makon. Ouais, klasket vo ober ar memis tra eget e barz ar las, mais ermez. Hermez. Ya. Bloasso teus desket dansalier. Ya. Pirakta. Eh ben, peut dire moake, enfin, ata ou mouerwan deski penons dansal, mais a on moué. Ah. Ya, setu, a on moué l'avoir fait en dut, ben non, meus ket ran dansal genit, peut dire ne war esket a tout. Ya. Hag ya barzer fest noz a zo noz vez a ride e kichin redon. Ya. Meus be on be kalonek a choisit da Mont da zansal. de monde da zansal a jamais meus paouezet a ba oui. A mon ar kalz gwellor a ba oui. Ya. Ya, vraiment kalonne gato, dar festounoz. La ken meus marno evit diski e barzer khel a tout a dansal a ran e barzer khel. Mat kenan. Ya. Bremañ ma teus desket ar yez, teus desket dansal petra jom dit da zeski. Eh ben kegina marteze. Ba kegina, Ya. mat kenan, et mon mouvon da eulia récupé assemblez ma peus roan. Lawen. Ya? Lawen. Et ba trug arrivras dit Vincent Trug ken ar arri- pechal, trug a arri. bremañ e poen at kavout à ta chef. Ata begouli poussa begouli chous irio e gant Leila e moar blijadur da gegina a degase de meus dei. Ur banelez. Ata chef penons e tro ar bet. Monara. Bon, a bouez e alez evit kemen bouden veo a zo, a reuez ar mammel ez eo, in ir vuez, ben eo, non ket sur e ken a bouez evit ar pastezer. Agezio. Ben, an dien. An amon. Kini garandi de récupérer la quête d'agostez gant an dut. Toare mot de cause, enfin, bon, évito. Hein. Pesadini? Flangezen, ar pastezer. Ne, evit an toaz brez. Bleud, amon, suc, viou, hag dour. Hag ahe ez eus dien ar pastezer, ne he? Neus e féculen maïs, dien, sucre, viou, dour, alez, hag an tamm vanils. Ave just. Penons e vo kroget evit ar brez, ne, an toaz brez. Dagenta, ar bleud. Allez, var an dol. Ah, Ur pus marteze. ur plus, allez, sel. An amon. Meska. Ya. Palvata. A bep sort atta, quoi. Spena ran suc. Tu pasio pate davez a semoulen à peu Ok. près. C'est d'alvez e mat. La kadarim melenvi. C'est tu a gandour. Hop. Hag ahe bremañ ez an e barz, pe... Hey, C'est tu. un toaz a zo, un toaz a zo. Voulen gant ar peurez a zo vanda, ou la e? a petra ve gred ar c'houde. L'eus ket da ienat, pe... C'est tu ar yenerez. Dans e beta 30 minuten. Nag a drao? Ya. Kregirim da farda andien pastezer. Ok. Kroge arim gant peta ne he lavardin. Laket evo ar gasoloden a lez an dour, an dien a te en ar kaitse digeri a rezdin ar vani es mar plij. Klaskarin, ya. Laket a rezie ar groc'hen e barz. Dindan, a laket a virvi. Laket a rim. Peta. La komar sucre, Ya. Peta c'hoaz. a bleu de maïs. Enfin, ne ket bleu de maïs, mais féculen maïs. Kemeska. Vid mane feket a polot. Peta jom. Viou? Ya. Hala. Tac. Hag a remañ ie. Tetu.
Sais-tu? Wir vraiment list, Petra Ja. Margret Gantin. Ne la kadari. Un taken d'agenta. Ah, passerai, Passerai. Jardine, Mur. mur. Arabat. Poisa. Arviu. Ok. Qu'on a l'estom. Allez, là qu'on a Allez. bébé, quoi. Allez, Madio. Un kendefel. Kendal. Sais-tu? Allez, sklank André Endro Bars. Da bois Endro. D'abord, Zandro. Chomarinaza, un tamig arog m'avait fait doire mayonnaise, pek dremazio. M'avait poisé de varler er forme. Muskeron et fait poisé dre. La quai de votre dustu et barzar. En d'artésen. Matré. Hop. Et que braza walar. Sel. Allez, chico, sympa. Reyaran urchudit. Erform. Quand pevarigen davugen minuten. Hop là. Ah, t'en vas, Aaron? Ja. La voydoute? Ja, de kefal. Bon. Anne, mot de cause, peneket. Non. Neke mot de cause? Nekke mot de cause, tant me bête. Nekke mot de cause. C'est une diragilis santarmel et pleuermel, les vides de la varedior et vos osé de rééquiper nevea l'ar zizunazeux à gevim zoken gant Tanguy Simon, une an de chefet à ta chef. Komze des eus bet deus ar c'hellen diouiezek erskolioù publik gant daou gouviat, me c'hannoa menigi e vez pledet gant ar brezonek erskolioù privez ive, da skouer e pleurmel e skol San Lois e vez roet diaz e zouariez d'ar skolidi gant implijidi stumet. Gouremenu deo, c'hoant an oa trugarika da Grace Calon, Eko Mirdi, Lizio, à Le Hangar par Morgan et vide degemer c'houek. Trugareka d'ariom ie tiker gwern evit beabet digoredium, Doriou, Chapelle, Saint-Stéphane. Hag e distro meno. Dres ad kavet evo dustuke er neuze strolat polmolak kanat bro pleurmel, gant e strolat feurze evit de Rassabar. Beaucoup de trousses, mignonet. Kenavo. Kenavo. When me be on a tonda, when me be on it. When me be on the tonda, when me be on it. When on the grace, get a propacho, hey, la tiro l'olire, hey, la tiro la. Hey, la tiro l'olire, hey, la tiro la. Mona der Rhein, mit David und la, Mona der Rhein, mit David. Mona der Rhein, mit David und la, Mona der Rhein, mit David. Hey, to the Rhein, hey, and get me, oh, hey, la tiro l'olire, hey, la tiro la. Hey, la tiro l'olire, hey, la tiro la. Harva de John and Prasse, 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 ma passete del filetto, hey la tiro l'olire, hey la tiro la, hey la tiro l'olire, hey la tiro la, ma passete del filetto, ma passete del filetto, ma passete du gentilette, ma passete del filetto, re harvette rullora, na wista che rullora, na wista Mariana, rullora, wista rullora, wista Mariana, re harva, me salude, oh, re harva, me salude, re harva, me salude, re harva, me salude, re harva, me hareste rullora, na wista che rullora, na wista Mariana, rullora, wista rullora, wista Mariana, outro los que me de Bassagne, 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 mamma mammi e Sardagna rullora,
wista che rullora, la wista Mariana. Rullora, wista rullora, wista Mariana. Brahmanor, c'è di mietto, Brahmanor, c'è di mietto. Brahmanor, c'è di mietto, Brahmanor, c'è di mietto. Caravanna e miette rullora, la wista che rullora, la wista Mariana. Rullora, wista rullora, wista Mariana. Da notre bras, côté Genetto, da notre bras, côté Genetto. De notre bras, côté Genetto, de notre bras, côté Genetto. La ilda te rullora, la wista che rullora, la wista Mariana. Rullora, wista rullora, wista Mariana. Che menrola si gordetto, che menrola si gordetto. Che menrola si gordetto, che menrola si gordetto. Mia cece toda rotte rullora, la wista che rullora, la wista Mariana.